I doktore, ta DNK analiza, je li ona 100% sigurna? Gospodine Fazlinoviću, nikakvih grešaka odstupanja ne može biti. DNK analiza je apsolutno pouzdana metoda. Evo, profesor, evo nalaza. Jeste oni što sam vam tražio? Da, matching report, Mujkić, Fazlinović. Samo da to pogledam. Aha, da, to ima, Aha, da. Čudno. Stvarno, vrlo čudno. Šta je čudno za ime Boga, doktore? Pa kako da vam kažem, ovako stvari stvari. Gospodine Mujkić, nemamo pozitivno preklapanje, imate negativan matching report. Yes, hvalim te Bože. Ne kontam, doktore. Vidite, vrlo jednostavno. Vaš DNK nema pozitivno poklapanje sa uzorkom ovoga, kako se zove, Damira Fazlinovića. Dakle, vi niste u krvnom srodstvu. Mislite u slinskom srodstvu. Niste radili analizu krvi, nego slina. A što se vas tiče, gospodine Fazlinović, ovdje ima nekoliko stvari koje me čude. Šta ima da vas čudi, doktore? Ako nije on otac, ja sam otac. Vi jeste u srodstvu sa predmetnim nalazom, ali... Eto vidite, ja sam otac. Ne, gospodine Fazlinović. Prema broju poklapanja koje ja ovdje imam, vi ne možete biti njegov otac, ali prije će biti da ste vi njegov deda. Deda? Deda, da bome. Ili baba, ako vam to više odgovara, mada bih ja prije rekao da ste vi njegov deda. Ali, doktore, to ne može biti, ja to ne shvatam. Gospodine Fazlinović, DNK analiza je apsolutno pouzdana metoda i ona kaže, vi ste deda Damira Fazlinovića. Otac ne možete biti, nemate dovoljno zajedničkih gena. Recite, doktore, volim vas. Možete vas dvojica ovdje raditi? Pa Izete, šta ti radiš ovdje? Doktore, šta je s nalazima? A ko ste vi? Pa ja sam onaj Izet Fazlinović što me je poslao doktor Čeđimilović. Ja. A ko ste vi onda? Ama ja sam Faruk Fazlinović. A Faruk, pa imam vaš nalaz, evo ga, tu je. Samo da pogledam malo, molim vas. Ovo reci više, ubile ta napetost. Čestitam. Postali ste majka. Imate pozitivan matching report, dakle vi ste otac Damira Fazlinovića. Čekajte, doktore, meni nije jasno, je li otac ili je majka? Konju jedan ti s majka, vidi koliki trbuh imaš. Izvinite, doktore. Starog sina. Ajmo sad u kafanu da proslavimo. Čekajte, bole ljudi, pa meni ništa nije jasno. Šta ti nije jasno? Ljudi moji, izgleda da me od uzbuđenja pročiralo. Hajde vi, ja ću za vama. Ajde, mi ćemo biti kod Stjepana, a ti na leti.